خوا برز عبدالرحمن گلو شروعکار سیاسی دم باش برز عبدالرحمن جهفته مهیو رکفتنا آگرباست ناوبرا ترکیه و امریکا دا هاتیه امضا کرن لشر به فرمی نهاتیه راوستاندن آلیه ناکوکدار لسر چه لهفدونه کرنه؟ بله سپاس جبو رکفتن نتنی نبرا روسیا و ترکیه دا چی بو رکفتن نبرا ترکیه و امریکا دا چی بو رکفتن نبرا رژیمی و قصدی دا چی بو يعني لا ركفتنا إلو تدبيني جيش سي چار دولتان لباكور سوريا بالتبع يعني امكان بين رجالات يعني امكان بين كردستان السوري إلو درباسي دربي كردستان السوري نيتشو يعني سينوري كردستان السوري وان دورياتي وهما هنگيا وان اتفاقاتي وان درباس نكريا نتنه یک اتفاق نچو سری دو اتفاق جی نچو سری و اتفاقات سیاه جی نچو سری وقت به نفشلی نشی يعني وقت به نشکستنا و نفشلی سبب چه نچو سری برز عبدالرحمن قالو او هر سری بکفتنی کود بحثی دکی صدام چنه ریگر چنه صدام اساسی ترکیه بله تركيا خدي بروجي يعني خدي بروجي كي جدا يجي بروجي روسي ويجي بروجي امريكي تركيا دخوازي فايده جناكو كيا هر دو بروجي عم ببيني يعني بروجي خد نافرا درباس بكي حجر نكار بي درباس جي بكي تشتكي دو نافرا بيك بينيش خورا يعني استنجي مزن ايكو چي دبن جالي تركيا و دبن يعني تركيا تيكلداري هر دو آليايا لسر دو آليا كاري خودكي شغل خودكي يعني جالك إذا بروسارة تنسيقي دكي هما هنجيكي وجالك إذا لقى الأمريكانا جي يجارن اللي ديجي وادر دكذي يعني تركيا صدمة أساسي أكو آرامي ناي جبر تركيا نا تركيا أم جارك ديجي مقوامي دي سبجن تركيا نهاتيا دورا آرام بيك بينه تركيا هاتيا دوزا قلي كرد اللي كردستان سوري تنبكي اف ارمانجا تركيا و اف ارمانج يعني نلقوري داخوازن روسا جتي وحتى نلقوري داخوازن امريكانا جتي اف داخوازن تركيا ايكو بفان اهدافا يعني وقت بيكو داخوازي بيك بيني افانا لديجي بروجي امريكيه ولديجي بروجي روسي بخوج اكو دخوازي چاره هر یکیش علی خودت خوازی چاره سری جر ببینی باشه برز عبدالرحمن دامزراندن هرم آرام او مجار به دنگ بوی امکان بیشن کو ترکیه قناقا یکم وکو دبیجن گریسپی حتی سریکانی هرم آرام لوی داره دامزراندی امکان بیشن هرم آرام قناقا یکم بسر کفتیه هرما آرام بخواه پروژه نه ترکی بود بلکه راگهاندنی گو پروژه ترکیه پروژه نه ترکی بود ترکیه بخواست منطقه کش خورا داگیر بکش بو قضیه کردی تو نبکه اما هرما آرام وقت بیدتی گهشتنا ترکیه ده اما ليه تركيا وقت امريكان كتن سرقت قومي بهبره هرما آرام آوابكن وشرط مرجي اذن وما وقت ببروجه امريكي باش جدا بوجه بروجه تركي تركيا خواست وقري اتفاقا ادنا انوت الشاشة تركيا لوي او دورك وبخرا قهاني لي بوشمان بو ناخوازي يعني تركيا ناخوازي دخوازي وقري اتفاقا ادنا لقر رجيمي ولقر روسيا تركيا غير دخوازي ايرو ونها اذاكو تركيا بدس قسطي وقت جريسبي وسريكاني يعني از باور ناكم اوجي جيرا بميني دبن فانا كوكينو دي ايكودنا وان و قفي خود بيجي ازيدي سا بردوان بكم هالمطا خويا على شكري دي دو بيرك تصريحات واولو دي بيجي لي از دي بيجم وقت امريكان دستوري ندن تركي يك حملة عسكري بكي وامريكان ودفرين قرتيجي وواجور درخم باوريا منها
يعني قناغا دويام وسيام وچا ورا جيبجي كرن تفي تنها اما جابيكر تاغوت امريكا وريندا كو تركيا ام بيجن بردوان با لسر دست سركرنا غريسبي حتى سريكانيه قناغا دويام وسيام جه هرم عرم وچا ورا جيبجي كرن او امي حرم آرام امي ناوي بقر امي ناوي كديلي بكين هر كسي وقت بتركيا خورا ناوي الجور خود بيجي وامريكان الجور خود بيجي روسي جي خود دوزا وقت بيك برچبون اخر سوري دكن امي بين ناوي بكين بروجي امريكا بروجي امريكا للرجهلاتي فراتي اوانا او بروجي هر سري او پروژه تو چناوی لیدی که لگور خواه تو ناوی دی که هیما آرام تو ناوی دی که تو چناوی لیدی که وی هنک همه هنگی لگل ترکیه بکی دی مسئله پیکی که ده لی امریکا ترکیه ناکی شریکی خواه در روش حالاتی فراتی ده نل رقا و نل دیر زوری وی دستوری ندی ترکیه درواز بی ترکیه خطرك مزنه لسر پروژه امریکا خطر نل تنی کرده خطر لسر پروژه امریکی و ایرو وقتی که از خو پیشاندان ایران چه دبن او ایران ها وقتی ضعیف دبی ترکیه پیر ضعیف دبی یعنی مکینه امنی یا دولت انداگیرگرین کردستانی او مکینه بخود ضعیف دبی باشه برز عبدالرحمن پارا کردان جه پروژه امریکی یا کو تا بحث کریه پارا کردان حساتا کردان دی چه به از کارم بیجم ملت یعنی هگر چه پروژه لسر آخری تطبیق کرن بله و یا وقت بی عرب دی بیجن یا على الارجح پروژه امریکی و هر سری و تو پروژه حتی پروژه نظامی رژیم بخواه وگر و تکس نکار بی کرده دوری بریفه ببی يعني جغرافيا يعني همو محتاجي جغرافيا سياسية دفرين كردستان وسوريا يعني وين نبي بشبي وين نبي بحر بجبر او بيئتني كاري اداره بكي يعني مناخ سياسي كردي آلي كاري بروجيه امريكيه بيتر جهر مناخ عربي يعني مناخي اقليات يعني هبونا كردي وآلي كار بيجي بروجيه امريكي رجبوه يعني وي كرد نبي بشبن لي قضيه كردي از خوازم بيجن يك پرچه نابي دو پرچه يعني قضيه كردي العفريني نباش قيش قضيه كردي الكوباني قضيه كردي الكوباني نباش قيش جزيري وقتك واز راب مواجهه باش قبك وانت الدبرك تنبكم نابي دوزا ملتك ابو دوزا اقليات ازي فقر من سرانسي سوريا ازي دوزا حقيق اقليه قوميه كردي سرانسي سوريا بكم وقتكو از دوزا قضيه كردي وقت يك پرچه جعفريني حتى جزيري وقتكو ابا ندوزا نبي او مشكله بي حتى امريكانا رجي مشكله باشه دست بشخري قصد برز عبدالرحمن هون چاوا دنرخينن اگر نزيك بونك نافبرا قصد وانا كسي دا چه ببه اوه كاربن هرمن مانه بپاريزن باش برسا باش تكريم دي مديان نام جواكي ده از نخوازم وگرم سبب آن نتائجك و سازبنده پککی منظومه پککی بله وچی به سری ویل کردستان سوریا وقتی کوجی پروژه ایرانی وری وقتاندن او ازوان نتائج از ناكر تفصيلات هذا لأسكارم بيجم حصة بحر أمريكا لجنب بككي هيا وي أمريكا وي أجندا خوا مشروعي خوا دريا بالي خوا دريا تياري خوا يقودنا بككي دا تشكري وي دريا ويرا تنفيذ بكي أو نابي حسينة نابي عملة نابي مظلومة شن هذا على قامبينينا لي امريكا نبي بشد بككيدا امريكا وي بشيخ امريكا بهيزا امريكا كاري پرچبكي بككي تندبي قد او بازارك دي او مشكله دي هناك بنوا تفصيل هذا لي
قرار بريار ندستي انا كسيا وندستي بككيا وندستي المظلومه وندستي تكسيا بريار امريكيه بريار هات ادام ببسري ونا انا كسيا منتي كرد تفجر سياسيه كرديه بالتبعي وجغرافيا سياسيه كردستان سوريا وبروجي امريكيه ونهزكا ونحزبكا وندو حزبك باشه داوین پرسیار دوی دما هستیار دا دوی آلین کردی یین روژاوای کردستان چی بکن؟ تنه یک خيار بيشاوية ندو خيار بله تنه خيارا كو لقل بروجيا امريكي كيم زيدا غلط راست لقل بروجيا امريكي دا بسكنا نجبر همو بروجيا دي مجرب عندنا ولقل وان مشينا امو امريكانا ايرو ام وقدبي وك مصالح وك برجواندي ام ديك خندق دنا ام نكارن دربي بروجيا امريكي دركبن وأصدق هذا ملاتي ما وك هزم سياسي حمول السر هذا اللي قال في مشروعي بمشروعي أمريكي بمنطقة شرق الأوسط. برز عبد الرحمن قالو شروع كاري سياسي قال لك سباش بو باش دربوناته